Mamenka no kra bi nkyerɛ wo ye mu bebre na no ye use phone bi a enya ye de na so still ye use emfa so di sika akoto free shop anase obi nsam phone na we use ye mu bebre na no enya ye de so still na ye use ye mu bebre na use krofo bi phone a ebetumi di akọ ohaw amane ne sohwe bi mu e the big case bi bebre ye a ye ntumi nyina no enu ti phone na we use no ese wo hu se ye wo dia anase enya wo dia video we hu behia so obi abetumi ahwe bi mami follow share video we fama obi a jaw comment e wo comment section se won so check with you enu nti no eneme ni iPhone 4 ana e kasa me pese me kire oni ma bi wo phone no a e be kire se phone no e wo mu so discan a toy na so enya wo dia ye frɛ bi bypass se ukoto phone ya bypass na ya hwe yi isanse still na no phone no yetumi track e be chill e simple and easy cra me see ye frɛ bi bypass yakoto iPhone bi ya bypass phone no enya ye dia phone no gusu onipa no din mu ye ne iCloud egusu da so na so ye fi se iCloud na free so na still na ye use phone no betimi dia ko ohawa mane ne sohwe mu e di ohaw kesi bi ba beda ye so mame moa o se ye ka se bypass ya okoto phone na se otumi check hwe se phone ye bypass anase ya bypass se wo phone ekita no untumi text e wo iMessage ya phone ya bypass if you can't browse with normal data then it means your phone is bypass iPhone. If your phone is bypass iPhone, there is no way you can reset your phone. Now, you can reset ya eye de. Se wo kwa wo settings honum na wo general na wo screw echo down pa ube wu transfer or reset iPhone. E honum na ye de reset phone. Se bia wo phone no how e slow problem bi wo so a e honum na ade be kwa ko problems ni nyina free so e wo mrekwa be reset. O phone ye bypass ya sade we nyina wontumi nye bi eno ntiri se me comment section ho no ma questions ya enkrofo ta bi sapa ne se niema ben ene niema ben na me to iPhone na me check hwe ansa na mato na me den krampo ehun se phone na me to no ya bypass tamukuchu ene me be kire we nimu nyina na won so ebie wani e wo mrekwa akoto iPhone me se ye bu nkrofo nom e wo phone so that so ye nim ye mududo na ye bu yen e wo mrekwa ye to iPhone na so ye nimu yes ene mabie krofo ni bebre e wo video we mu se ne be ya akoto iPhone na obema wani ada ho no mo isan se sesi ana se wo kita iPhone a chese phone kita no e bomb sane ibi modwen enu to obi e prese obenya iPhone ayusu si ye di bu no si ye yende on check ne dia ne se ye be hu se 3 cameras ne ebo ho ana se iPhone no ibi kita no medical akira wo niam e kire se wo phone enye bypass medical akira wo dada mama wo 3 or 4 afin so ba kon so ne se ebi wo ho no ma wo network en sheda nye stable engina so use iPhone bia wo network wo ba bia obi anya network nkwa network engina so ya steady wo use bypass ne kire se phone no gusu obi dimu a obi timi track still emfa wo se we iCloud na free so awdo di agusu still e betimi atrack abecho de bia me catch say iPhone ye nkrofobia se wo di sa phone ho agro wo dili sa phone na do be ko ohaw mu enu nti no hu phone a onso woto iPhone a woto na onso we use say ye UK use anasa wo de wo to no fresh in box pro a chale no de mfa ho unim nia menuanom sa akofo tumi ye unim nia kumase PZ fo tumi ye na so ene de manka kasoafo unim no musu tumi ye isan so mo de phone ade je dada kora no tumi me be ye brand new e me nya wo de so use iPhone isan sa iPhone bi wo no ma e ye bypass ye betimi abecho ma ye ndo suko e wo settings ho no e wo part 2 we mu ni ye nhwade kwa o settings ho no mo udu settings ho no ma bo general afi bo about no mu scroll kwa down kakra o service provider lock no ohwe media ya o say no sim restrictions sa wo de sa na wo ho dia uhuso o phone no bibia ye genuine o phone no bibia ye genuine check hwesisi a but sa wo duru ho now de no e da sim lock wa menua e say o ye fast baby akoto on fako ye gusu a ye track you but unim e che say o phone ye bypass e ye so easy ema new rano a wo bitimi abayede abecho attract you if only say the owner is still remember his or her iCloud and the password easy man okra all right afei wo general he ya no say ukọ back ya scroll kwa down kra ube transfer or reset iPhone migusu a meche okwan ya odi be hu say o phone na we use no bypass anasa nya bypass e kire say ya wodia anasa nya wodia all right enu nti ya nto aso say obo transfer or reset iPhone na one reset on so no anase reset network settings reset keyboard
dictionary, reset home screen layout, sa reset ne gu ho no mo no. Anytime bia bebo ba akoso no, I be catch us about password no. Hwe hu se phone na ye bypass na se bypass. And you say, oh, top phone now, bra hasi be ni sa pepepe. But reset all settings. Oba reset all settings. No my phone no be some 10 minutes bi. Phone nankasa automatic. Ebe dum na aso ne ho. Se etumi so ne ho. Na se utumi ko phone ni mu. Eko hu apps ni bibia dia. Ene hu so nto phone no. But automatic. Se etumi so na se bibi se begu ani a. Minua e kire se phone no e ye obi dia. Enu ti uto phone a ye ne ma chewi. Ko settings general, then scroll code down. Now what transfer or reset iPhone? Se nipa na woto woni ho no ama ho kwan te ko ho no ma chalimento e kire se phone ye bypass o ma ho kwan na otumi na se bie dia ohun so se wo ye na se bie dia wa lock nipa ne phone obetumi ama wasem kra eno so no so obetumi ama na se say stolen phone ana wo use isan so so to ho ebetumi a kire enso ho no ma tamukuchu ansa na no ma me follow like a video we na share video we fama will be a kai so be follow me and so no so hu here. All right, what settings ho no ma no general ho no ma no obebo software updates boss na hwe you can see media me boss no who update now update tonight actually say before no e hu so anytime bia me to me update no but so phone e bypass ya unto me update no biem. Said that version here 30 ya hwana better version here 60 ya hwana better version say be na to me update ni bi but the moment ya ba ube hu bibi say ni kire say o phone no ubetimi update no anytime yes say o phone to me update na e kire say o phone no e bypass obi so dia o ho no ma o kwa ube hu we ubetimi update ni pepepe nanso update no edwum na e so ne ho a utumi use phone ni bi e be hia nipa na ye ne dia no account na wo dia bi hwe yi auto iPhone a e say o ye very careful iPhone e hun sem bebre enu nti so obi iPhone 5S e yira kekekra bitimi de wakwa maniye mu hwe hu yi akronfo ne so ya munya chale akronfo no munya krono no munya krona mu padwuma nye isansa mu de yekọ ohaw mu bebre dodo edi no eye KwakuSmart follow me na share video me pese me kasa bebre DM me number ne da soro no DM me kofa na chat me sisia na me fa nko into details na wonim say metimi asama wo code bi sa ayami ai na yegu phone dachi no ebi nso de egu settings ho no mo metimi ama wo de sa code no aye de ma bebre ana kofa me number na chat me makra